Autoridades do presidente Oisilo preocupa homota no elecat nebe la iha ponte. Mota no elekat sai hanesan dalan pasajen ba komunidade sira ya su presidente pasabe no komunidade suku balung husi região Oisilo mai be tohin loron sedau kia ponte. Dune administrador su presidente Oisilo preocupa ho situação ne tambah dificulta komunidade sira iha area ne. Administrador bendito ulang hateten iha tempo udan baing hira motatun komunidade sira labele hakat no obrigado komunidade sira balung to badeit iha motaninin. Ponte segundo dunia agora da daun ia puntino elekat ne sidauk tambah maioria itenia komunidade se lihusi estrada ne ida bala dung mai be idane maksai estrada alternativas ba itenia komunidade sira duni problema bot maksirane precisa tambah wanjira udang bot motor saya antau ne labele liu dalaruni tino komunidade set toba ihna ba sirahing mukon sirane bebele tokalan ide ihna ba ne liu pote ida melekat ne se problema. Tuir informação ne BGMN hetang katak empresa balung basuka tona mai be autoridade raewa sedau tau orçamento ba ponte ne. Su presidente Oisilo hamutuk suku tolu, no população hamutuk rihun sanul resinen resin, no su presidente pasabe ia suku rua, hanesan suku abani no suku malelet, ho população hamutuk rihun sia resin. Ekipa cobertura GMN.